Prevođenje Kur'ana s arapskog jezika imalo je drugačiji tok u odnosu na prijevode drugih svetih tekstova. Naime, prvi prijevod Kur'ana pojavljuje se u islamskoj Španiji 1143. godine i posljedica je to političkih tendencija i potreba tadašnje Europe koja se stoljeće prije pojavila kao jedan prostor sa jednom kulturom. Pojavljuje se prvi prijevod u toj islamskoj Španiji koja je u tom trenutku, dakle, prostor u kojem se ove dvije civilizacije, okcidentalna i orijentalna, susreću. Taj prvi prijevod je na latinski jezik. Historiografski podaci ukazuju na to da se pojava balkanske kur'anologije treba vezati za 1895. godinu, kada se na ovim prostorima pojavljuje prvi prijevod sa etiketom na srpski jezik, urađen u autorstvu Miće Ljubibratića Hercegovca, koji je, dakle, objavio prijevod Kur'ana za koji je važno reći da je prijevod ruskog prijevoda, koji je prijevod francuskog prijevoda, dakle to je prijevod prijevoda i treba se ovaj prijevod razumijevati također u kontekstu jednog pozitivističkog tumačenja u smislu da je Mićo Ljubibratić Hercegovac bio pravoslavni svećenik, tako da je leksički sloj ovoga prijevoda uglavnom prilagođen kršćanskom svjetonazoru. Nakon ovoga prijevoda prvi koji se prihvatio prijevoda Kur'ana s arapskog jezika jeste Šukrija Alagić, koji je 1936. godine umro i zbog toga taj prijevod nije doživio, dakle, svoju završnicu. Međutim, on se mora spomenuti budući da je prvi, dakle, naš orijentalist koji se prihvatio tog posla. Nakon njega, već sljedeće godine, nakon njegove smrti, 1937. godine, na našem prostoru se pojavljuju dva kompletna prijevoda Kur'ana i to sa drugih jezika. Riječ je o prijevodu bivšeg Rejs Uleme Džemaludina Čauševića i Hafiza Muhameda Pandže i prijevoda Ali Riza Karabega za koji se uglavnom kaže, barem stručni krugovi kažu da je riječ o nevještoj verziji onog prijevoda Miće Ljubibratića Hercegovca. Između prijevoda Muhameda Pandže i Džemaludina Čauševića i prijevoda Besima Korkuta, koji je zapravo prvi prijevod sa arapskog jezika na tada etiketom kazano srpsko-hrvatski jezik, pojavljuje se nekoliko autora, kao što su, na primjer, Mustafa Kulenović, Sejid Korkut, Šefket Šabić, koji su autori rukopisa, je li tako, prijevoda Kur'ana, djelomično ili potpuno sačuvan. Recimo za ovaj prijevod Mustafe Kulenovića imamo verziju štampanu, odnosno umnoženu na šapirografu, a ova ostala dva su također, je li tako, prijevodi prijevoda. Vrlo je važno napomenuti da se u ovom periodu također pojavljuju dva prijevoda pisana Alhamjado pismom i to su Zenunovićev i Šarićev prijevod Kur'ana. 1977. godine pojavljuje se, dakle, taj prvi prijevod sa arapskog jezika na tadašnji srpsko-hrvatski jezik. Riječ je, dakle, o Besimu Korkutu, koji je do danas ostao najpopularniji i najčitaniji, najčitljiviji prijevod Kur'ana. Bio je široko prihvaćen i ocijenjen je od islamske uleme kao jedan od onih koji se mogu prihvatiti. On nekako lebdi između prevodioca koji su težili literarizmu, koji su težili tome da ostanu dosljedni arapskom originalu i ovom simboličkom, tako, da je zadržao stilogenost, odnosno barem se pokušao približiti stilogenosti originala arapskog teksta. Treba napomenuti i ne smije se zaboraviti da se 1966. godine pojavljuje i prijevod Kur'ana s komentarom u izdanju Vrhovnog islamskog starješinstva u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji i ona je 66. štampana u 70.000 primjeraka, 67. u 60.000 primjeraka i 67. također u 50.000 primjeraka. Za ova tri džuza, dakle objavljena su samo tri džuza,
se ne kaže ko su autori, međutim stručni krugovi pretpostavljaju da je riječ o tadašnjem reisu Uleme Sulejmanu Kemuri, zatim Huseinu Džozi i Abdurrahmanu Hukiću. Nakon ovih prijevoda, 1994. godine pojavljuje se prijevod s njemačkog jezika u Bugojnu, riječ je o autoru Mustafi Mlivi, i 1995. godine se pojavljuje vrlo važan i jedan od najljepših, ako tako smijem reći, prijevoda na bosanski jezik, prijevod Kur'ana Enesa Karića. Dakle, to je prvi prijevod Kur'ana s arapskog jezika koji je preveden sa etiketom na bosanski jezik. I nakon toga, 2001. godine, također sa njemačkog jezika s obimnim tefsirom u Minhenu se objavljuje prijevod u autorstvu Rame Atajića. Zatim 2004. godine Hilmo Čermović objavljuje prijevod Asadovog prijevoda Kur'ana. Asad je preveo Kur'an na engleski jezik. Iste godine 2004. pojavljuje se i treći prijevod na bosanski jezik. Riječ je sa arapskog jezika. Riječ je o prijevodu Esada Durakovića i on je zajedno sa ovim prijevodom Enesa Karića jedan od najljepših. 2013. godine Muhamed Mehanović izdaje svoj prijevod Kur'ana koji je proizašao iz dugogodišnjeg proučavanja tefsira Ibn Kesira, i ono što je novina u ovom prijevodu Kur'ana jeste to da je naznačeno ne samo od kojeg broja ajeta se sastoji određena sura i da li je objavljena u Meki i Medini, nego se naznačava i to da li je sura objavljena i u kojem vremenskom slijedu objavljivanja. Sve ove prevodioce možemo podijeliti u dvije grupe. Prva grupa jeste grupa literarista, oni koji su ostali i željeli ostati dosljedni arapskom tekstu. Oni insistiraju na tome da je to naravno samo prijevod na bosanski jezik ili, kako se to pojavlja u posljednje vrijeme, približan prijevod na bosanski jezik, i postoje među njima oni prevodioci koji su težili ovom simbolizmu zato što vjeruju da je kuranski tekst višeznačan.